Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian bagi bor sorkar kilapan bena baka rambrai jerngam konstituensi kan yo arteli ki CNRD block yakaba yakawai ne kata ka rambrai CNRD block rambrai ladap ban plishen hakaba menta kadang sa sakawai pat ban plie hakatain rimuliang Henry kumbalong menta ka jingki phalo jongki nongyalam snong kala nangjur bad berngam ru ban penlong na ki jingya ki bating e lada ki bor sorkar kimla ban ai ka jingpen shai ka batikna halor ka te ka block bad ya ka jaka ban bu kumbaki nongyalam snong ki balakam ki don chispa khan riu teli na ki lai teli ki hima ki dawa badai ban bu ha ka snong tinghor halor kani ka khubor lo ong baha ka singi balang katayo usardar ka hima jerngam mula khot kerki e ka jingyalang hatinghor Yaki nong sensar snong ki bahap hapo kita kilai teli ki hima ka hima jerngam hima nong mensau bat hima nong lang hadian bakilayai dawa na ki nong mikmat jong rambarai constituency bat ki bor penya district khamtam e na ka sorkar jilla ban ai ka jingpen shai henrei lo ong bahadu menta ki bor sorkar ki dang yai ngap menti yaki jing dawa jong ki pat ba ka te ka than halor ka te ka CNRD block bathamai ha ka snong tinghor kabalong ka jaka ba khampdeng yaki nong wan dan kam jong ki pat ba nong snong khasi bat garo komjuru halor ki wei ki man yak ba ki la dep ban pan jing shai na lede nadon ka jinga tatin ba kane ka kam ka bakile tipkile lamba ka jingtip jomba sarkar MDA jomba gaman apna jalaya ne kile tam da ka jingkwa jong kawin ka pati kata kalang ka MPP rangkat lamba kinang lam jiki nadon kane ka jingkwa tatin bu nomor ba haba ngalaya keren bakiran ba usodal dan dalam jini dan angni kalau dan gajinya keren akaba persamaan kali ba kalau beliau kata kakan blok ni sehingga kita lihat jemput nak pihak sarkar na tinang pek dia ke district administrator buat masih bikin dan jemput kalau ada kita di officer di bahaya du jangka district ini jemput sapang mereka ka bakile kalau kita lihat ikan dan borok hakabawan ra na ka blok ni hanang lang ngado secretary jong kasunang satwat kabadan ti hadana ti abori ngati ngakular kunni hakmat sumsi ti tangba pat kipat ba nang sumusnong kibalaywan nang ni kapo dalay ni rumang pudang ya kanay ka jingle jong uwan melujungi bat uwan disi jungi bat kala bandai jamu konra ru Minister jungi lada kaya day bitang kasnong kabangasong mga lada kipundor yang lano ya kasnong jungi bandan hakatay ka blok ngayon dengan tempat kata makaram saya kalap jungi badalolo madam priang ya kanay kaya ka bakile bat ngakarman sekarang bu saudar senong jungi bayaran rekat ni kapo priangnya kata amtip kini kisnang kipalkat kulon dari hakabay day bat kirokon sinsar patba nire dandan kajiya manjur lang landang iya kata kumur penila pentray kikam te ladang idan kaju kasur kajing dawa yung person ng dawa ya kahok kabaday biang naman tajungi langin tak dan kajing sengohon dun dari kalabyang ni namar kibri kibedan sertai bakisnong bago kibedan sekiti area kamban kana ka jingto tapdum jingki ya kay ka bako saka kalre andre kila ai ka jingaro amar kane ka kakan kada konsantan kawirakan ka konsan kada kun ko constituency yuri hunyo andre hada bayde wat kane kada kinot ka dampun ya ka blok angnya nanglang nga nadandan kunni ba lada nila bisa nya ka ka bakile kila yatlat nakin dan baro yang lengidan lai teliki hima atau ke saka telada ni wanda lada ka sarkar kanonra kata ka office trekam ka bahe na banta jini aga jing sisa kala do banal jingtip haman laki uwi hakoi to ko tasnam ki badan nakin lai teliki hima bat kado mani kipat dak nang song danyen yarwa yang ta kano ka jaka kabambiang naman ta juni
kata gawe kadau batung juru akabaya berkekerteng ya ka konstituensi Rambrai berjengam apa nang madu nomor zakat lai te akabaya berkekerteng ngate ngaladi ngam sungai nomor ba lakuno habaki ai kata ka blok mai Rambrai di ai hakakerteng ke Rambrai temunta kajindawa nakajung nakaling kajung akan kumni bang ladaki day ban ay na menta kane kawai pat ka area kabak kila mention hakakatan jaka konstituensi kajarangam habis sisa kila day ban ay haru putusan bang kata kakarteng Ilaray bandaya namarkan persyaya kata kajing buklad hangyan bu bandaya no na menteri dari itu ya kasihan di blok nakalagi hula adalah pak dekat jumpa na mentakan ni hari proses di mentah guru kampar syai izo tu semua murur naga kung kata apa yang hana apa tadi api kata blok hari di mentah kampar syai kiai kita kisnang di badan hangsa halo menjaga berbantu ada mentah kampar syai naga kata kalau betul haba kampar syai di mentah dawa daya kan mereka blok di dalam buah kaca kelok pedang kebala kemudian pedang na kebenta kisnang kitau kijangi dehingga dengan por kei keba ngisno na mansensi kerja kami ngisno kei keba kena kalian sudah di kehimayat ini ya kei keba UNDC beran jangi ukuran kata kalau bah ya kita kisnang kedeman dengan tiap na kami kalau kau ikut kerjaan keren kedemla bal pedang nak kalau jangan ikut kemungkinan senang haji sisa kum urang ba kum tu mungkin apa ba lawan kum kita ini bertembak hari itu bukan kum buat pembang yang kita kemudian kum tu rubai kalau kau kedemla bal pedang kau MDC bulan jangan Nagalang jeng Krishna kemungkinan Krishna yang amal pedang yang kita jengkram jampi, but nagalang jeng program halal kan kita jengkram ke jampi. But nese tu saya bahaya. Katkum kami ka jengkram nese tu ba nagalang jeng people ada pembit pembang nabang sudah habis kami ka block. Hari pemkuah banyak tu yang hari syukur tamu pemba. Kat Pimon. Kani ka blok kumbang ilaya dep syong yang meeting agini ki benai bela dep te namar ba nagaliang jong ka sorkang dam ay ka jing pensai hangi te de lor kata kanong rim nagaliang jongi ba nagaliang jong ki rang ba snong Gilia berkat kawai ke jumur ke berkat namar ke jumbom syai kemut nal yang jongi gilia berkat ba kumbang gilia mut bat kumbang gilia railang gilia temu ba haba wanra nang menta keroi kapar kalong nang menta banbu ya keblok haga sentar kadai kata ke ba gilia temu ba gilia railang baro kirang ba snong te gini kajin tmu kujengi kalong ba om bangi berkat nag menta ke politik henrai gi berkat nag menta imlang kesalang henrai gila don gi makenong ba nagaliang jonga ngayalami politik kamdai kumta henrai kadai nang mata kabangi berkat lang kum kirang ba snong jonga gadong kathain nadu kithain langja sadu thain aradonga malangkona langpi kidon lai teligi hima te naleng jonga ngakwa ban pensai happy ba kumba pil ai bor menin bang lemi show dc naleng jongi ngelawan manmi tenre nengkonga naleng jonga ngakwa ban buli yakini ki bambardom kumba ngela thap nadu benai September Nreu trik sepenai senam ajar apa badang menin ngade ban somit audisi haga kaso trik mentau benai November
sebarjar arpa te nagalang jonga ngako an pensngo ya kini ki kot ki bangila dep summit au DC badang te hau u minister in charge jong legacy and RD block anjing kan kenar kenga bibira a jika sak kerona sinima kaparam ha kaparam songi nok ni dal kaparang inonari bacem yerang ko anjing dal kaparang tao akan warang ko wir kahan ya bibira a dewa na sebang lian baksana mai ko kan kisana kan na nun kaigan si dal kaparang akan yang anjing MDC ni akan katarang ko anjing cikrang ko changgala kata take bini akan kataran ko kunaya biya akan bebe jauh ko dan cinti bini kurang ini kena jamu. Ini berjerang ko dawan cina akan bebe yang ode. Nga yano jengam irian ini ngodong kepa cek suara bagian ini uska. Changgala kaki kamu cengko changgala kaki yang dari cengko baciri yang nabi songan namanya biya. Ya akan bebe yang ode. Niba ya somane bako kemakabo ang ada aluna ba darang parti baksa darang parti ne support ka ba politik so involve ko ba man dito paja maina politik ni may bako de ang isang ko mami ko bija ni man ang pangnan ya politik so de mamang jaktong paja ya sa somayo yan na riba pa ba mandira ko man ka pa anjing dito ka pa ya soldani un baksa anjing kri dileng apa ngomong ni kamatan ni gemasang ari bai men ka ya politik ni kita ja ani nga ya sumai sanci ni sa yan no iba mana yan on singna bloki gini kon nga ramrai ci gi sa ya jengam area no gi sa bloki gini on genne